nkuzaniye amakuru ashyushye n'amakuru ashyushye ari kuvugwa mu mikino by'umwihariko kuri aya makipe yo mu Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe amakuru ashyushye ari kuvugwa. Nguhaye ikaze rero, iyi ni Menya n'ibi info, reba hasi handitse subscribe ubanze uhakande kugira ngo dukomeze kujya tubana mu makuru aba agezweho muri iyi mikino ndetse no mu zindi ngeri zose. Tugiye kurebera hamwe rero amwe mu makuru ari kuvugwa kuri iyi kipe ya Rayon Sport, turababwira n'andi makuru agiye atandukanye. Biri kuvugwa ko iyi kipe ya Rayon Sport yafatiwe ibihano bikomeye cyane, ibifatiwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ari ryo FIFA. Ibyo byose turabirebera hamwe. Reka kandi tubanze tubabwire ngo turebere hamwe ibyaranze umukino wari wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni derby y'amateka yari yongeye kugaruka n'ubundi hano mu Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport rero yari yakinnye n'ikipe ya APR FC ku munsi wa gatandatu, ubwo umukino we watangiye abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport basuzagurika cyane. Ibi biza gutuma abakinnyi ba APR FC bagira ubwisanzure cyane cyane hagati mu kibuga. Hari harangajwe imbere mu ruhande rwa Ronald Sekiganda na Dauda Sifu na Ruboneka Jean Bosco wari wabaye umukinnyi mwiza uku guhuzagurika rero ku ruhande bakinnyi bakinaga bugarira ku mpande barimo na kapiteni Semuko Ali ndetse na Musore Prince wakinaga ku ruhande rw'ibumoso. Bakomeje kugenda bugarira ariko ntibyaje gukunda. Kandi rero Ronald Sekiganda yaje gufungura amazamu ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ku minota ya 26 kuri forme y'Eric Sambuko na karindwi ya APR FC yari imaze ibikomeye byari byatewe n'uyu mugande Hakimu Kiwanu. Rayon Sport Pavel Nzira yagerageje rutahizamu wa APR FC ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire William Ntoyi ahagaze neza atsinda igitego cya kabiri. Igitego cya mbere kirangira ari ibitego cya kabiri. Rero ikipe ya Rayon Sport yatangiranye impinduka eshatu. Ubwugarizi bwayo havuyemo Serumogo Ali wari wagize ikibazo cy'umutwe asimburwa na Rushema Chris winjiyemo akina. Ibi byatumye Nshimiyimana Emmanuel bazitira Babange ahita ku ruhande rw'iburyo yugarira. Abandi binjiyemo harimo Harerimana Abdulaziz na Tony Kitoga basimbuye Habimana Lize ndetse na Niyonzima. Mu mpera z'umukino wa gatatu myugariro Rushema Chris yakoze ikosa rikomeye basubiza umupira inyuma ku muzamu uhita uba mugufi. Nuko rutahizamu wa APR FC wari winjiye asimbura ari we wenyine atsinda igitego cya APR FC, irangira ikipe y'ingabo z'igihugu yegukanye amanota 3 ku bitego byayo gusa. Ibi rero byabaye kuri ikipe ya Rayon Sport cyo gusa. Hari n'ibindi ndibuze kukubwira mu kanya. Icyo usaba ni ukubona kuri gatanu tukana mu makuru aca kuri. Reka nkubwire ko kandi ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri nubwo yatsinzwe n'amanota 13, aho Polisi iri ku mwanya wa mbere. Umwanya wa kabiri ku mwanya wa gatanu. Ikipe rero iri ku mwanya wa 16 ni Al Hilal ibitego bibiri ku busa. Ikipe ya Kigali ku munsi w'ashize, aho ikipe ya nyuma ari Rutsiro n'amanota 3 n'umwenda w'ibitego 6, aho nakane akaba ari AS Kigali n'amanota 5. Reka rero tutabatindiye, mbere yuko tubabwira ibyabaye ku ikipe ya Rayon Sport ibihano yafatiwe, tubanza tubabwire imwe mu mikino ikomeye muri raundi ya aho turababwira amakipe azakina ku itariki n'ubundi ku itariki 22 Amagaju azakina aho Polisi izakina 22 APR izakina na Musanze. AS Kigali izabihura na Rayon kuri 20 waba wamenya kuri raundi ikurikira. Ikipe rero ya Rayon Sport nyuma yo
gukubitwa bikomeye cyane n'ikipe ya APR FC, yaje guhura nanone n'uruva gusenya, aho isi ari byo FIFA. Nkubwira ngo reba hasi handitse subscribe 5/5 utazajya ucikwa n'amakuru ya siporo, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike ndetse n'ubukungu, mbese amakuru y'ingeri zose nta handi wayasanga. Nkubwira ngo reba hasi handitse subscribe kandi kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ndetse n'andi y'izindi zose. Kuri wa kabiri rero tariki ya 11 Ugushyingo 2025 nibwo hamenyekanye na FIFA kubera amakosa yakoze yo kwirukana abakozi bayo mu buryo bunyuranyije abakinnyi kugeza igihe bazabanza gukemurira ibibazo bafitanye n'abakozi. Ikipe rero kureba na Ronaldinho wari umutoza wayo, nayo yamaze kwandikisha abakinnyi kugeza igihe izakemurira ibibazo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Andi makipe rero umugabane wa Afurika turetse n'ubundi nawe yafatiwe ibihano, basangamo yahawe ibihano byo kutandikisha abakinnyi, byo kutemererwa kwandikisha abakinnyi, harimo nka Nyasa ID Bullet yo muri Malawi, yo muri Tanzania, Township Rollers yo muri Botswana ndetse n'abandi bo twakuvuga n'izindi bavuga nka Zamalek mu Misiri nayo iri mu makipe yafatiwe ibihano, Club Sportif Sfaxien yo muri Tunisia ndetse n'andi makipe agiye atandukanye yose yabaye afatirwa ibihano na FIFA. Ikipe ya Rayon Sports rero nubwo iri ku mwanya wa kabiri ntikomerewe, nako ntiyorohewe, byayikomereye, byayibanye irabu nyuma yo gukubitwa bikomeye cyane n'ikipe ya APR, ifatiwe n'ibihano byo kuba itemerewe kwandikisha abakinnyi. Ese iyi Rayon Sports iyi shampiyona cyangwa se iyi sezo yitwaramo ite? Jya hasi muri comment utubwire icyo utekereza kuri ikipe ya Rayon Sports, ndetse utubwire nuko waba ukeka ko iyi shampiyona y'u Rwanda, utubwire ese niyo kipe uri guha amahirwe yazayitwara. Ndagushimira rero twabanye muri aya makuru agezweho mu mikino, mwari muri kumwe nanjye Aime. Reba hasi handitse subscribe kandi dukomeze twagurira umuyoboro wa Menya n'Inkiko, intego ni ukuzuza 10,000. Ndagushimira rero wowe twabanye, ciao ciao.